Honorable Waziswanda imelele iMatabele North Province as a whole. Namhlanje ngizwa ngijabula ngoba yayikade silimele ilanga leli lokuthi sizokhetha umuntu ozangena esikhundleni sika Morgan Tsvangirai. Namhlanje siyajabula sifuna ukwenza ukukhetha umthandalo nyama yembongolo khetha umthandalo. Mina lami ibhiza nyasi liyaphuma ngoshuti. Elami ibhiza vele ngihamba lo mama. Okungala mama khona kuhanga. Uzube ngaka lawe lusu uyi-journalist wazalwa ngumama. So abantu bonke ngabaya ngami ngabathi mama. Ngoba bonke bakhokha bekhopha emhlabeni ngumama wabazalayo. Akulo wazalwa ngubaba. Abantu nje abazama uguqula imiqondo yabo bekhetha ukuthi bona ubebele ivotela umama. Sonke sithi kumama. Vele umuntu osele bandla lakhe lizimele lodwa akumelanga simfosezele entweni angayifuniyo. Antu wavela wakwenza uTsvangirai efile ukuthi uTsvangirai akabe kusemoshari yena sezibeka ikhude sesina nguye uMakhonya. So vele ku right ncabe ngabuyanga bahambeze layo labo ibandla lathi siqhubeke ngebandla leyathiwa ngoba kuTsvangirai abasifunayo bazabe bezosixhasa. Siyathanda noma ngasithandi yena uThamsa ukumele ezehlise njengoba yena nguye wayiphambanisile. Ani kwakumele abuye ezohlangana lo mama uMakhulu afika axolisa abaxolisela khona nqabe emxola babezamxolela uzaphazamisa sibili kodwa abantu sizawafundisa njengoba vele isikhathi sokuthembisa sikhatshana. Abantu kuyakhulunywa kugcwele kodwa ngo-WhatsApp bayakubona abantu bambona umuntu orongo bambona umuntu oright ngoba uThamsa vele uthi venena uvele usengumuntu obambanile labantu lebandla leZANU-PF abanakubambananga leZANU-PF abanawabuye. Asimzondi siyamthanda uThamisa. Njengamanje aqala ikula personal engilayo ngiyamthanda. Abona yena wabuya wazehlisa. Wavuma icala lakhe. Sahamba ke namhlanje ngayi Congress ehlangeneyo sikhetha umuntu oyi-1 owinileyo siyamlandela kuphela after that.